Yeah, we're back again. We're back again. Yes, yes. Yeah, we're back again. Yes, yes. Kasi and then as we can see, with that one of the developments and stuff like that is mishto wa ku ri kahle hlande byelo ku fike ta n'hweti na n'hweti so wona mhaka leyi so I'm not sure if swa n'hweti na n'hweti swi nga tirha straight na but swi ta vonaka guys swi ta vonaka minkarhi yin'wani vanhu va henda ku hi laha hi xitalo so maybe ta vona ku ta swi endlisa kwini but yeah we are back here as you can see in order for us ku va hi kota hi tisa an update about the airport so yeah before it's nela ngopfu leyi mi nga ma hleketa ku ri leswi nga tisa xona na project a fike yi sungurile kahle kahle hi June loko ho fike hi swi tsundzuka kahle hi June a yi fike yi sungurile ni twa ku na moya ta tshina ta normal a yi fike yi sungurile hi June but swi vi swi faila because ku vi ku va ku ri na lava inani va GAL na department of course of transport and stuff like that va nga fika va stop at the project laha in overall leswi tivaku va bombo hi vona ku ri khale va kha va tlilina that area with the intention yo va lava ku yi improve and stuff like that so yeah loko ha ha famba vhele ha ri ku fambeni la ta va ni kha ni yi phoza nyana ku yeah ku swi va kahle nyana na ha ri ku fambeni vhele na ha ri ku fambeni my question to you is so if impela hambi swi ri illegal but loko ku ri impela swi ta kha swi tisa nhluvukiso it's a problem na loko va continue na va GAL xana mi ta mi kha mi commenta below hi leswo so loko hi ri laha kahle kahle giyani yi va yi kha yi ri leyi va hi kha hi suka le giyani yi le mavona ni tsava giyani yi va yi ri leyi ku va ku ri that side one side ni hala and then bodo leyi hi sukela ku yi le so giyani yi va yi ri hala hi va hi kha hi suka side ra hala kahle kahle giyani yi va yi ri hala le tshava ya mangombe as you can see there fade na mhaka leyi leswi va ka swi endlisa xiswona stuff like that so ku na recreational facility as you can see yi komba yi ri tleleni kahle swi komba yi kha yi tirha kokani loko na xikontiri ni nga ni hindini multiple times mara mi kuma ku a ni swi tekeli enhlokweni if ku va kha ku tlangiwa and stuff like that but yeah swi kahle swinene swi kahle swinene swi kahle swinene ma vona mhaka leyi so ha nghena loko hi fika laha gedeni hi ta tlhela hi continue so I don't know guys I don't know swi ngo endla maybe vheta hi holta ku va hi ta update la from this October until ndzeni kuma henti ya something tani kha ni vutisa lava hindzaku hi laha nkarhi yin'wana if va vona swin'wana because ni twini ku hi to va hi kha hi ta n'hweti na n'hweti ku nga endleki nchumu ende swi nga ze swi borha ma vona mhaka leyi leswi ni swi vonisaka swona but as you can see hi leyi hi wide angle here a ku na lexi nga ku improveni so vhele yeah va fika va stopiwa hi va GAL and Department of Transport laha nga fika kombisa ku swi illegal and then hala ndzeni vhele ku na masirha mi nga mi swi voni ka yin'wana ti-videos a swi endliwini ko mina mhani na ku komba masirha ya vanhu ni twini ku swi disrespectful in a way a na ha na permission ya swona but ku na masirha la ndzeni laha va na vona va claimaku is their land so vhele in general ni loko sirha ze ri va kona khale mi kuma ku land liya ku va ku ri ya vona vanhu vo karhi so it's a complicated one na ku hemba so yeah hosi ya ndhani va kombisa ku land i ya vona so the issue sweswi i timhaka legal disputes so mhaka ya legal disputes ya hlupha because loko vo continue la mi nga kuma va fika va fayeriwa swilo swa vona mi nga mi kha mi swi vona ka tin'wana ti-land hi le ku hi hala ka King Monada mi nga mi swi vona ku leswi nga endleka hala ku fika ku fayetela tiyindlu ta vanhu because va va occupy land illegally so na la loko vo continue swi ta swi ri illegal so mi nga kuma ku swi hetelela swi na switandzhaku swo biha laha hi nga hetelaka swi hi vona maybe swi tlhe swi fayiwa hi tlhe hi ta complain hi na mhaka leyi so unfortunate for now as you can see a wu continue nchumu but mina a ni le ku swi twiseni kahle because okay very swi illegal but vona a va le ku tekeni ka a way forward to improve the area so yes if swi illegal yes we agree hi ku land vhele ya state ya swi twisa sweswi bad why va nga improve we understand yes and we agree we understand and we agree so if vhele that's the case it means a va hina a va continue you see mina lexi nga ku nyangatsini ku a va le ku improve ndhawu se yi sungula ku tlhuma as you can see loko ze ku ya na mpfula leya siyana ya spring leyi ku ta ku tlhume ngopfu ndhawu leyi ku ta ku tlhumile ku ta se ku tlhumile ku tlhuma la ndzeni so ku ta ku tlhuma so that's another issue yin'wana ya ti-issues yaleyo but at the same time na airport leyi fike yi addressa mhaka yana ya land distance mi ka mi swi vona hi tshame hi vula leswo for international unless vhele ku ta kha ku ta ti-aeroplane letintsanana yes we agree but for ti-aeroplane letikulukumba
it can be a challenge unless futhi ta tirha leswi ntsanana ma swi ku na leswi ntsanana nyana leswiya yes swa ti half size nyana I feel like leswa ti half size swi ta swi ri sharp and stuff like that. So obviously we vona nga na improvement ku hala ka building leyi I might be accused of theft. You see, so nta hela side ra haleni na video loko yi hela ndleni famba. You see, so yeah, so leswi nga xiswona hi vona ku va ku na improvement for now. Yeah, so yeah, lomu vona ngi ta kahle a ku na xi nga ku improveni mara movha tshama kha tita ni vona hi mikondzo laha hansi la ma yi vona mikondzo leyi movha tshama kha tita just to check ku ri what's happening. So yeah, unfortunately I vone an improvement and ni vona ku se ku thyaka no thyaka na ku se fensiwa at least the first step ku fensiwa because ni vona na ku tihomu la to tlangela kona as you can see na ku cheka laha hi vona na ku tihomu to va kha ti tlangela kona and stuff like that. So yeah, we shall see to tlangela kona vana ulongo lexi yo tala kwa so ku sungula ku fensiwa. So mina challenge ya mehe yeleyo a ni ka need swi illegal tanihileswi va vulaka va gal but if it's illegal why va nga continue va invest ku vete ku ta investa the Chinese. So a fika va ku investiwa once kambe ku fika ku stopiwa for no reason for no reason simply because very illegal yes, of which I agree. But we agree that I will continue because it can't phela loko ku rola ntisi swo kahle kahle la a va ta va nga swi tekelanga nhlokweni loko ri swi loko hosi ya ndhari a va nga yingisangi pfhumba ra vona emahlweni ro la ku zama hi tindlela ku na moya blind apologies va loko pfhumba ro va la ku improve the area you see swo ta nga endlekangi nchumu vona ku ze va phusha ku yeah let me try ku kuma investors va kota ku investa in the area loko se swi endleka sweswo se va pfalerile you see. So swa kona i nge swi twisisi a ni loko swi twisisi ni twi na ku pfala swin'wana kahle kahle ra halayita leri ni ku vona na ku ntambu leyi tsemekeni la hopefully ka halayita but se ni twa swi hetile swi nga ri fair because why va nga improve phela hi yin'wana aspect leyi fikeni na ku tala leyi why va nga improve a hi kaneti but why va nga improve you see leyi ti komba na ku tsemeliwe tintambu hi ku languteka mina laha ni nga tsemela na shift halayita. So yeah, hi ku twisa ka mina Afrika va improve that's it. Afrika va ta improve. So I think update mi nga ku kombisa mavonelo ya ku hi n'wina ku mi ri timhaka etingani ya ku ya hi sayiti ra n'wina. So hi sweswi so swi vula kahle kahle hi ta pfa hi yiminya ti-updates I think hi ta yima until ni ze ni vona ku na swin'wanyana. Other than that I don't think that kha update because there's no need ni vona nga vizikala need yo ti ta update it will be more like wasting time nyana. So until ku ze ku va ku na xo karhi lexi hi nga ta kota ku va hi xi khavhara hi ku right sweswi ku na an improvement and yeah and stuff like that loko vona movha side ra ma vona. So hi leswo guys I think I'm going back now. Yeah tlhela se kwala na moya mo lo there's no improvement leswi swi vonaka a ku na swin'wana hi nga ta swi vula other than that there's no improvement but hi ku swi endlisa ku yini